Kini ada kijingkren jong Bernardo Silva hadin ba ulo John Shaq klub Real Madrid. Hadin baga kontrak jong Bernardo Silva kala kutbat ke klub Manchester City. Haka kan nyel trek jong nu bunai John Baladeb u Bernardo Silva ula sanya ke kontrak kumba Arsenal bat klub Real Madrid. Kata hadu u bunai John jong senem arjar arupra. U Bernardo Silva hadin ba ula penyeso LD bat klub Real Madrid ula ongkum ne. Kajing lakai persya ya ke Real Madrid bunsin kala pensengot hu yang abah hadu katno kan ke klub kalong ke klub ke bekrau. Kalong ke buram ke bekrau yang abangannya don bentalang bat ke Real Madrid bat penyelakai Santiago Bernabeu. Luongru bahanga ke Real Madrid kadai ke klub ke bekrau tamha ke pertai. Luongru ba kijing yo nambat ki trofi ba ke Real Madrid kala job keren hi da lade syaphanggane ke klub. Omdon kamshu ban batai syapang ka jingkrau jongka. Kumta bakar Real Madrid kalap hun ne khot yanga ngam semla perkhat Arsen setia handrai ngalap diang mardor ya ka jingkhot. Haba perkhat ya kini ki jingkren jong Bernardo Silva. Lasngo tu syai ba nadu menu ulat terang ban yo ilakai bat ke klub Real Madrid.